روش باش ام به بشکنو و به داباشکنو دیسا به هفرنه جبری هم دست به درس خوابه کن هندوزانن شش ماه شش و ماه شش صباته ارتجک مازن لباکوری کردستانی پیکات و روجاوای کردستانی جدی نافده بحثا قرکرنه کی تکرن ابی گمان سبب هر تشتی نزانین گریدای و نرک خستنا ما و به ولاتی ما هکی ولات ما هبیا ام آزاد به هزری بینا ما کاربی ام آزاد جیان بنرن ما خانی خواجی سالم چه کر بینا و ما خواجی راست رخستن کر بیا و خلقی جی دجمن آنجیا نکاری بیا سر عرض و بن عرض ولات ما تالان بکن و بخم بنبال هم بر ما بکار بینن و ام جی فقیر بمینن گریدای و در بازبی با کردستان سری گل کردستان ساغبه و ام براستی جی خمگینن ام دست درس خوابی کن حوالنا نها ما گو ام به بشکنو و داباشکنو به هورنه سی لنگین هوکا کردی هیا یعنی ام بیجن سی لنگین آوانا زمان کردی هنه یک جوان لنگا را دنگ چکر را پیف تایبت یعنی کلیله او دنگین و حتی هم هاتین و درسی لنگ دست بیکی ام دبی لنگین بنیات لنگین بنگهین اف لنگ بی ام دکارن بیجن آوانا زمان کردی جخوا نوی بشه دست بیکی جی اف بی آوانا زمان کردی را تیپ را پیف دنگ چکر را دنگ کلیله را بن را و حتی فونما دنگان ام بیجن الفا با فلان ام حتی ویدی ما لنگک یه زمان کردی لنگی بنیاد یه بنگهین یه احساس مده جوه درسی او پیوه ام در بازی لنگی دویمین دبن هوالنو لنگی دویمین کی جانه؟ لنگی دویمین لیکر لیکر چنین هوالنو؟ لیکر اکن سیده جلالت بدرخان جی کاردیر را گوتیا لیکر ام نبحثاوید کنه هوالنو ام بی لیکر وقتی تشتکی لسر یا ماکوه زیده دکی جرد بیجی لیکر زیده دکی لیکر ویدی ام بحثا لیکران دکن لیکرین ما چنین هوالنو yani ekin me çinin hevalno ekin me jisede ma zamanı kurdi be paşli be peşlikir u paşlikire be peşlikir u paşlikire em dibêjin lêkir di nav lêkiran de lêkirên pêşgir û lêkirên paşgir hene ji ber vê me got lêkir me ji hemmiyan re mesela ji lêkirên kêşanê re ji lêkirên sasker re ji pêşlêkiran re ji paşlêkiran re me ji hemmiyan re got lêkir vê ca di nav lêkiran de hevalino em ê pêşlêkir û paşlêkira yan jî pêşgir û paşgir hene em ê niha we terîf bikin di vê dersê de em ê behsa we bikin dersa piştî vê de hevalino em ê yek ku lêkirên sasker lêkirên kêşanê û bi hev re qasî zamanê me têrê bike û bi qasî wextê me têrê bike em ê bi hev re va şîrove bikin niha hevalino me got lêkir yani Tirkî dibêje ekler ew parçeyên di hevokê de li rapeyvê tên zêde kirin
را پیوید دارشینن جی پیوان پیوی نو چه دیکن جیره لیکرین ساسکرتینه گوتن هوال ما گوت ev lingê duyemîn û di pirtûka rênameya zimanê Kurdî kilên radenganda beşek pir dirêj e û em pir giringî didin vê beşê hevalno ne bi qasî hema bêje hûn zanin ziman tevayetiyek e hema bi qasê beşên derbasbî ya em bêjin beşên binyat ev girîng e ji sedema em nikarin paşgir û pêşgirên xwe rast bikarbînin em nika hevûkê ava em nikarin hevûkê ava bikin em nikarin ji peyva peyva darişînin em nikarin ji peyvên peyvan peyvê nû çêkin ji navdêran berjenga ji berjenga navdêran çêkin em nikarin vê bikin ji ber ku em nikarin vê bikin em nikarin hîs û hêst û ramanên xwe li peyvên xwe bar bikin sedem ev e niha em ê vê beşa em pir girîng dibînin em ê bi hev re dest bi şîrovayê bikin hevalûn lêkir lêkirên wê ku her zimanî lêkir di nav xwe de dibin di beş hevalûn me got feke me di beş çêkirine lêkir di nav xwe de dibin di beş ev em bêjin lêkirên sazker û lêkirên kêşanê hevalû ev nav me neguhert kêşan hûn zaniş Tirkî hatiye çekîm eklerî mecûsa bikaranî yani tiştekî wisa zêde em ser nava jî girîng evê dinîne dikare were guhertin pêşniyara min were guhertin ama wek heyî me bikaranî ama lêkirên sazker navek di cihê xwe de ye û li gor min rast e dizanî niha me got lêkirên me dibin di beş lêkirên sazker û lêkirên kêşanê hevalûn me ji xwe ji bîr kir we qelem û deftera xwe derxist be hûn vê binivîsin eva feydayekî baş bide we sazker hevalûn ji wan lêkirên wate û texlîtê peyvan diguherin û ji peyvan peyvê nû tûreh dikin ji navdêran berjengan ji berjengan navdêran çê dikin re em çi dibêjin em dibêjin lêkirên sazker hevalûn lêkirên kêşanê hevalûn ji wan lêkirên erk zaman û hêjmara peyvê diyar dikin di hevokê de navdêr û kardêra bi hev re girê didin re lêkirên kêşanê tên gotin hevalûn ev qas hêsanî niha me lêkirên kêşanê hiştin hevalûn destpêkê em behsa wa bikin pir tê gotin in en în an în wat tiştmiştina dibêjin hevalûn di zimanê Kurdî de me di berşa avana zimanê Kurdî de pir dît di zimanê Kurdî de deng çêker guherdarin nikarin peyva nikarin hêma çêkin guherdarin hevalûn bi serê xwe nayê nivîsandin ebed guherdarin li vê dê ya zaman û temamkerên aydiyê temamkerên xweytiyê hevalûn em dibêjin xweytî yanî Tirkî de dibêjî îyelik tamlaması temamkerên xweytiyê çê dike ya ye hevalûn ya ferdartiyê çê dike hevalûn yanî tekîl ferdar ya ferdartiyê çê dike karê hevalûn ya giştartiyê çê dike hevalûn naye hewe nayek li dawiya kûjan peyvê dît li wê dî giştartî heye hevalûn hewe karek li dawiya kîjan peyvê dî li wê dê ferdartî heye ji xwe ya hevalûn hûn zanîn ya peyva çê nake ew dan çêker e zamana çê dike û welhasil û swar e li vê dê
لیکرا کشانه یا تر هیا هوانو تر قط نایبن قط حتی نها کسی بحثای نکریه تر مجره گو پردار هوانو پردار او زیدایی ده دیار کرن هوانو زیدایی چید بجا زیده تر گلک تر تر زیده تر گلک تر بهتر هندکتر والحاصل إلا جياهي زيادتر ده ديار كرنا ولا مجرى جو پردار أمي ده پاشگیری کشانه ده شيء ده پاشگیری کشانه ده بحث بكن هونو نها ام پیشگیری و پاشگیرین خوین ساسکر شیروه بگن هونو لیکرین می ساسکر دناف خود دبن دبش پیشگیر انساس کر هنه او پاشگیر انساس کر هنه ما گوت یا زمان ما پیشلیکر و پاشلیکره پیشگیر انساس کر هنه او پاشگیر انساس کر هنه ام دست پکی پیشگیر انساس کر تماشا بکن پیشگیر انساس کر جین دناف خدا دبن دبش هوانو بشک ام دبیجن رادار هوانو اف هفتم کارده را چیدی کارده را چه دیگه چید بجا راکت رابی راهشت رونشت زانی داکت دابازی وکت وگوت هلکت هلانی هلدا اف هرتم کاردران چه دیگه یعنی فیلان من ام دیسا بنویسه هوانو کاردر fiil hevalno Türkiye bejin fiil Arabiya kardir. Zan her tim kardiran çedik. Ev meçma got ya radar hevalno ev ray kardira pektinin. Ray kardira pektinin. Buxa radengin. Onzanın radengin giringin ev ama ray kardira pektinin. Jberi me gotne radar. Her tim peyvek de nivîsandin. Yani Türkiye beji birleşik. Behevret nivîsandin. Yani behevret nivîsandin. Yani ev çend hebe? Çar hebe bunu. Em jwarat bejin pêşgirên saskerên radar. Me got çi dikin? Karderan çê dikin hevalno. Rayên kardera pêk dîn. Raket, daket, helket, veket. Ev. Yani ev hevalno mamosta Samettan د پرتوگا خویا حال حاضر نه و کو بنیاتا زمان کردی ته قبول کردن ده و کو داچک کفش کری بین هوان ام نه داچک ام نه داچکین هر یکم اف yani de avakene havu ke de havanu jvan per giringtir çinin megutiye nadar yani havanın neyindar yani Livedi na neintiye hevalno. Peşgira saskera neintiye hevalno. Neintiye diyardık. İlla neintiye diyardık. Demalle peşya peyve be. Neintiye diyardık. Demalle davya peyve be magu çi diyardık hevalno? Giştartı. Dven veji bizan be. Vede neintiye despeka peyve neintiye le davya peyve giştartı. Diyardık. Lvedi na havanno. Naha nae nahat nikara nae nahat nikara encam da magu denk çeker guherdarın. Ev denk çeker tişteyin cüda. Ama havanno. Dama ayet digra bini kes. Yani embejin kirdar diyardık kes. Dama ayet digra. Dama neye digra? Karlı peşe, dama iyi digre, kemtili peşe havan. Akos. Lividi, magu peşgir dinaf khada dibin, dibeş. Beşen ra çarın, beşen nadar jid dune havanı. Do magu na yadı çiye be. Ev teneti diyardı ki havanı. Du zamanı kurdde teneti diyardı. Her tim peşgire. O
بدیتنا من مروت کاره هوالا و نقاش که برای تشتی پر زراون یعنی اف تشتی نخرا ناکن کی جان پیوکه کی جان پارکه اف دکاره وره یعنی اکی بکرونی هم بیجه گروه بکرونی پسپور demek درش اوه نقاش کن بدیتنا من هوالنو ev jî û ev jî yani em bêjin neyndar jî ya tinedar jî di kardêran de yani di fiîlan de pêvek e birleşik e evel em vê jî binivîsin pêvek Tirkiya wê heval no birleşik parek heval no parek yani çi de Tirki parekçi bin esem cuda binivîsem Kurdî binivîs wextê cuda tê nivîsandin heval wextê cuda tê nivîsandin parek e wextê birleşik tê nivîsandin pêvek e heval no tamam bidîtina min heval no ev jî yani neyndar jî û tinedar jî dema di kardêran de di avakirina kardêran de heval no pêvek e diya navdêran de parek e cuda tê nivîsandin ama ev hertim çişber ku ev hertim yê kardêran e hertim pêvek ev rayê kardêra pêk me got navxwe de pêşgir dibin di beş ev in paşgirên sazker heval no me paşgirên sazker di nav xwe de dibin du beş heval no heta dibin sê beş jî behsa paşgirên sazkerên hevgirtî tên me ew wextê di peyv li hev tên guhertin me nedibêje xwenas xwenenas rêzan rêber werhesil ev jî dibêjin paşgirên sazkerên hevgirtîne em dikarin di vegotina giştî de yanî şîrovekirin de serabistî me niha cih nedaye ve textê me jî kêmekî têrê nekire heval no niha em bêjin paşgirên sazker di nav xwe de em bêjin me vêdê gotiye dibêjin di beş em bêjin dibe sê beş kî janin paşgirên sazkerên sereke paşgirên sazkerên taybet paşgirên sazkerên hevgirtî em bêjin hevgirtî me nenivîsandiye heval no paşgirên sazkerên sereke heft hebin heval no çima me gotiye sereke ev paşgir li gor rewşa hevokê wateya li hevokê hatî barkirin yan jî li peyvê hatî barkirin dikarin bibin paşgira hemî peyvan yani hemî peyv derken ne karder heta karder jî demat keve rewşa kirekê vê jî tê barkirin zanî çend hebe heval no me ji berê gotiye sereke ne heft heb kî jane heval no î çi ye î hertim aidiyetê li peyvê bar dike berjeng e heval no berjeng me berê niha jî cêyan dîsa binivîsin berjeng sıfat heval no berjeng sıfat em bêjin ji nava berjeng ji berjenga berjeng çê dike her peyva heskibra navdêr be heskibra kardêr be kanavî çi be her peyva îyê digire ew dibe berjeng dibe sıfat heval no ihtimalek pir mezin heval no î hertim di rapeyvê ve tê nivîsandin o piştî kardêr piştî paşgirên din nayê nivîsandin tiyê de wisa tê nivîsandin ew jî ser tiyê tê hesib kirin heval î me got çi dike ji navan berjeng ji berjenga berjengan çê dike paşgira sazkira aydî ye van ji berjenga nava ji nava nav çê dike heval no paşgira kardara herikdar e paşgira kardara herikdar e heval ev paşgirên hejî lazim e cuda serwere nivîsandin ev ê em diware dibêjin kardar paşgirên kar heval o kar dike anî paşgira kardara herikdar e heval no av di zimanê Kurdî de
مدابی چه دیگه حرکدارتیه zaten angiş dare hava ya حرکدار جناوان ناف جبرجنگانجی ناف چه دیگه کار پاشگیرا کاردارا بنیاد هوانو یا کاره یا رایه یا اساسه کار چه دیگه وان او کسی دوی دمیده بردوام کار دیگه پاشگیره اویه پاشگیره کاردر یا وی کاریه او کسی وی دمی دوی پیواجوی ده بردوام کار دیگه پاشگیره کاردار وان دیگه او کسی ام بیجن هرک دارتی خلاص کری ده کار ده کار جره بی صفاتک پاشگیره کاردیره کار دیگره هون یا کاردارا کار دیگره مثلا ده بیجن نویسکار نویسکار کیه نویسکار او کسی نویسوانتی خلاص کری پیواجوه فیربین خلاص بی گهاتی آستا کی پاشگیره به پاشگیره اساسگیره کارت بناف کفش کرن نشان کرن کرکر هنزان حوال یه دمه نه دمه دیار دکن دار حوالنو جناوان برجنگ جبرجنگان برجنگا چه دیگه ام جیره ده پرتوکاره نمی زمان کردیه ده بیجین بدار چما بدار دما وکو دا چک تی پیشیا پیوه بیه دما وکو پاشگیر اساس کرد تی پاش پیوه بیوکه دا چک پاره که اف بیوکه هنگیجی داره هوانو خویتیه چیه؟ ده بیجه بریندار کسی بریناوی هی سوزدار کسی سوزاوی هی اویندار کسی اویناوی هی اما همان دمه ده کاری بیجی ببرین بسوز به اوین اما لهمی درا نایب کارانین لهمی درا آهنگ اوی خراب ده با تشتک دنیا نخواتانی نو کاره اما آهنگ خراب ده با ام دمین پیش دت کارن دما طیبت ما افدان کاره وکو میناکین ویجی بدن هوانو تی هیه تی چالک داره ما گوته بی zaten تی چیکا رادنگا تی رادنگا چالک داره نه تی اگلی کدیل دوه مدر که بده چالکی هیه اف چید که اف نافدیر و کاردیرا در بازی چالکی دیگه چه دی بیجه؟ زد بی حوالتی جنانتی میرانتی یعنی شروانتی والحاصل چالکی پکتین اول هون دزانن کاردران ده اف تیه مدابی اف تیه مثلا بی بشو ششت بگره گرد والحاصل دما تدگره هنگه eylem pekti. İk küçük dare havanı. İk küçük dare. Hem de bejin pajgira asaskera küçük dar. Her tiştahi dema pajgira asaskera ik digre jinavi xo küçüktür diye diyar kirin. Küçüktür dedin yaşkini. Mesela hem de bey xoşik jbus behiye. Hem jî trajediye ke. İk. Yani Türkiye ve hoşçik. Ha tiştir واتهی اوقع عجیب لی باردکی یعنی اما واتهی ویا راستی ده نه مثلا اوه اوک حوالنو اوک دلالدارتیه ام جیرد بین پاشگر اساس کرد دلالدارتیه باردکی حوالنو ناو دیر یعنی پیوه باردکی چیه؟ حوالوک دلالوک شیرینوک عزیزوک گچگوک خوشگوک برحاصل دلبروک هر تشتوس اوک چند حبنا والله مگو هفت حبن نه امورین پاش گیرین ساز گیرین طیبت چما طیبت هوانو
ev paşgir hevalno wekî paşgirên sazkerên sereke li hemî peyva bar nabin. Li hemî peyva bar nabin. Li hin peyva bar dibin. Ji ber wê me got taybet hevalno. Mirov dikare navê wan bikare, nav pir girîng nîne hevalno. Zanî? Na em stan heye, stan hevalno. Paşgira sazkera stan em dibêjin. Stan çi ye hevalno? Em dibêjin paşgira sazkera dewldar. Çi ye dewldar? Dewl hûn zanin. Yani zarfek mezine. O tiştên wê zarfê de wek hev. Paşgira sazkera wan e hevalno. Em dibêjin Kurdistan. Çi ye Kurdistan? Dewla Kurda ye. Yani zarfa Kurda ye. Em bêjin. Qalikê Kurda ye. Hemî Kurd, yani em Kurda wek hev bihesibînin, hemî Kurd wî qewlikê de cih digirin, paşgira sazkera stan digre hevalno. Me zaten gotibî. Temaşe bikin. Star çalekî. Çalekiya starê. Çalekiya gund. Çalekiya bajar. Çalekiya welat. Ev he zaten ana hevalno gişdar e. Ne? Gişdar e. Canı? Stan. Gulistan. Cihê gelî gul têde. Ew qewlê gelî, yani qewlikê gelî gul têde. Dilistan. Gelî dil têde. Kurdistan gelî Kurd têde. Goristan gelî gor têde. Jê re paşgira sazkera dewldar tê gotin hevalno. Ev li hin peyva tê bar kirin. Li hin peyvên pir tiştên wek hev têde cih dikirin. Yani mesela em cihekî em ji dewlekî an jî em bêjin qalikek gelek qelem têde em dibêjin qaril bêjin Qalemstan. Ama divê wek hev bin, yani gelek tiştên heman cûr e. Têde mi? Jerestan tê gotin. Hevalno henk enk heye li vê dê. Binê re bi giştî wisa ye, ama ev henk paşgirek sazkerek pir girîng e. O qet di bala me nekişandiye, o qet me behs nekiriye, o qet li gel me nemaye. Ev cihê mixabiniyê ye. Temaşe bikin. Gişdara bihês. Enk paşgirek sazkera pir taybet e hevalno. Herkes nikare vê paşgirê bigire. Mesela Tirkiye wê dibêjî önder. Paşgira sazkera pêşvana ye. Yani dewla pêşvana ye. Pêşvanê pêşvana em bêjin. Wisa tê kirin. Mesela dibêjin wextê dünya ava bî em Kurd bi heft melek hebîn, şeş cihgir, yek jî serokê wa bî. Melekê Tawus weku serokê wa qebîl dike. İşte melekê Tawus li wê enk dikire. Serok Apo paşgira sazkera enk dikire. Çünkü ew pêşvanê ne pêşvanê demî ye. Pêşvanê herdemî ye. Jê re stratejî tê gotin. Pêşvanê herdemî paşgira sazkera enk dikire. Mesela serheng heye. Serheng. Di nav artêşekî de çend fermandar hebin, fermandarê wa fermandara ye. Mesela şenk heye hevalno. Şenk. Radenga şah çi sembolîze dikir? Şatî û serkeftin. Şenk pêşvana hemî şa û serkeftiya ye. Denk pêşvana hemî dayîna ye. Renk pêşvana hemî ra ye hevalno. Wisa hatiye qebîl kirin. Zanî? Çi dike? Me got enk kesê pêşvantiya pêşvanan dike
ve paşgireti berjengdar kirin hevan. Yani pil giringe. Mesela hala hazır em dibêjin ciwan pêşengên demê ne. Ciwan nabin pêşengên demê. Ciwan pêşvanên demê ne. Pêşeng önder e. Yani pêşvanê herdemî ye. Stratejik e. Pêşvanê pêşvana ye. Ji reng dikin. Yar hevalno her navê di qada xwe de gihatî asta herî bilind biyarê tê naskirin hevan. Biyarê tê dariştin. Çi ye? Ramyar. Kesê heş ramandin etke. Tirkevê bir düşünür. Zanyar. Kesê heş zanîn etke. Zaten Yunaniya ev bir yewergerandiye diye hecê kiriye zanînê. İşte ev zanyar. Zanîn. O ve keza. Ment hevalno paşgira saskera em dibêjin zikmakî. Çima zikmakî? Kesên ji dayîkbînê hin taybetiyên cuda bûwan re heyîn bi mendê tê dariştin. Yani pênasa kirin. Çi ye ev hevalno? Dibe hişmend. Kesê ji dayîkbînê hişî wî hey zêde ferqekîya wî hey. Dewlemend. Dewl çi bî? Dewl zikê dayîka xwe de pêk tê. Kesê ji dayîkbînê ferqên wî heyin. Bir heval ne pere ne. Dewlemend ne meseleyekî maddiyet. Kurdî de pênasa kirin peyvekî maddiyetê pênasa bike. Nîne. Yani dewlemend ew kesê ji dayîka xwe ment pêre hey. Ment çi ye? Ment cudatî pêre hey. Mesela hunermend. Hunermend tu dikarî yekî perwerde bikî kêmekî hunerê de pêş bêxî. Ama tu nikarî kesekî ji sıfrê bêxî hunermend. Divê ji dayîkbînê hin taybetiyên wê hunermendîtiyê hebe. Ji ber wê ev paşkira saskera mend e. Girîng e ev. Zanî? Gîn heval hewalgîn me gotiye. Hewaldar e. Yani ya nûçeya radikîne. Heval dema tu dibêjî xemgîn ne xemdar û xemgîn ne heman tişt e. Xemgîn yê xema radikîne. Wek em bêjin delal. Xemdar kesên xema wî hey. Mesela lezgîn yê lezê radikîne. Lezdar yê leza wî hey. Ferqa we zehfe emma hemî tevlî kirine. Gih hûn dizanin hevalno. Gih em dibêjin qerargeh, biryargeh, qerargeh, wargeh, berhasilgeh. Dema li pêş peyvê be cihe hevalno pareke cuda tê nivîsandin. Dema li pêş peyvê be gihe pêvek tê nivîsandin. Ew jî wisa ye cih diyar dike. Vê de ek heye hevalno me bi qelemek cuda nivîsandiye ek. Me di rênameya zimanê Kurdî de zêde ev kifş nekiriye hevalno. Em zêde neket bir ferqê, piştre em ket ferqê. Hevalno dema ev ji peyvê peyvek nûçê dikin wateya peyvê dikare paşgira sasker e. Saskera çi ye? Saskera mutlaq e. Dema diyar dike hevalno. Dema hejmarê diyar dike. Yekdartiyê diyar dike. Wê de paşgira saskera keşanê ye. Mesela dibêjin melek. Melek. Wateya peyvê guhet hevalo ji peyvê peyvek nûçêkê li vê de paşgira saskera mutlaq e. Ama dema dibêje darek wê de hejmara dar diyar dike. Erka dar diyar dike. Vê de jî paşgira saskera keşanê ye. Em bi vî awayî hatin dawiya dersa xwe. Hevalno dersa were em ê ji paşgira saskera î dest pê bikin û yekû paşgirên xwe yên sasker lêkerên xwe yên sasker û yê kişanê hewl bidin bi hev re şîrove bikin wateya di peyvê de di hevokê de avakire çawa tê avakirin çawa ji peyva çi dike erka wê çi ye tiştên me zêde lêbarkin û kêm lêbarkin em ê hemiya diyar bikin me bişopînin